Guys, perlok pitiap ne am la jan khandai pho persen nap deng jongi kibreu am ngilong ngi isi te ya kasur la jong hapo ka kamera la ngiring video ngiring kemod ba ngim ya kasur la jong hapo ka kamera hapo ka video aden bengila de brem la jan khandai pho persen mo tang ya kasur kebangi ngi kran ru man la kas ngi kemod ba ngilong ngi isi te ngi sngo gumba kasur jongi kamlong gumta lada la ring video bat ngi sa yo sngo bat ngi snap ya kasur kebangi ngi kran ajan khandai pho persen te balai bangi long gumta pitem nam balai mo ba bun na pring jongi wat ya kasur jung kasur kebangi ngi kran ru ngi isi te ya kasur la jong hapo ka kamera hapo ka video kebangi ngile video te persang ban nom isi persang bej ban long bej kumba pikran bat ki bro la ne pikran ai bat no mo kalong kumju